Baik, terima kasih rekan kami Nadiar yang berada di studio RRI Pro 1 Palembang. Kaum muslimin dan muslimat, para soimin dan soimat, pendengar RRI, pemirsa YMA TV dan jemaah Masjid Agung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sore ini Sabtu 29 Maret 2025 atau bertepatan dengan 29 Ramadan 1446 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita dalam siaran menanti waktu berbuka puasa langsung dari Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikramo Palembang. Adapun rangkaian acara kita sore ini sudah kami persiapkan untuk menemani waktu berbuka puasa Anda. Pertama akan kita awali dengan mendengarkan tausiah, dilanjutkan dengan pengajian kitab suci Al-Quran, dan bila tiba saatnya nanti akan kita dengarkan bersama azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya yang menandakan bahwasanya berbuka puasa telah tiba. Baik para pendengar RRI, pemirsa YMA TV dan juga jemaah Masjid Agung yang dimuliakan Allah, segera kita ikuti bersama dan kita simak tausiah yang akan langsung disampaikan oleh Ustadz Habib Muhammad Zaldi Barakba HSAI dengan tema syukur atas nikmat Ramadan. Selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim majid wa azim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa nuri qulubina habibina Muhammad. Al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'du. Ahbabi wa ikhwani, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita kenikmatannya sehingga kita masih dapat berkumpul di majlis yang penuh berkah, di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu akan menambahkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, memberkahi kita dalam kehidupan kita, amin. Memberkahi kita dalam keturunan kita, amin. Memberkahi kita dalam rezeki kita, amin. Memberkahi kita dalam harta kita, amin. Menyampaikan semua hajat-hajat kita, amin. Menyembuhkan semua penyakit kita, amin. Dan mudah-mudahan kita bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, secara tidak sadar ketika kita berkumpul di majlis yang penuh berkah ini, tidak sadar sebenarnya kita ini sudah dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dulu kita pernah minta sama Allah Subhanahu wa taala yang tanpa kita sadari doa itu telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kadang-kadang enggak kemudian ngeh kepada hal tersebut. Ingat dulu sekitar 3 bulan yang lalu kita pernah minta pada Allah Subhanahu wa taala ketika memasuki bulan Rajab. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada kita suatu doa. Nabi bersabda, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkanlah kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Yang doa tersebut kita ucapkan dulu 3 bulan yang lalu. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala diberkahkan dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala
supaya kita dipanjangkan umur kita untuk bisa mendapatkan bulan umat baginda Nabi Muhammad SAW, bulan yang penuh berkah, bulan yang di situ Allah berikan bonus-bonus ibadah kepada kita, yaitu bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya ketika kita duduk sekarang panjang umur, masih dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa melaksanakan siam dan qiyam Ramadan, maka ini merupakan suatu hal yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat-nikmat Allah yang tanpa sadar kita telah memenuhi daripada nikmat-nikmat tersebut, sehingga kita melaksanakan bulan Ramadan dari tanggal 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, sampai Allah memanjangkan umur kita sampai sekarang. Dikit lagi akhir dari bulan Ramadan, maka kemudian kita wajib melaksanakan syukur tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang akhir-akhir bulan Ramadan ini. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Ingat ayat berikutnya. Lafaz berikutnya mengatakan yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddatah, supaya kalian menyempurnakan iddah daripada bulan Ramadan tersebut yang kita laksanakan 1, 2, 3, 4 sampai kemudian kita duduk di akhir bulan Ramadan ini, maka selesaikanlah puasa kita tersebut. Jangan kita ini rata-rata semangat di awal, akhir mulai kendor. Sholat tambah maju apa? Sopnya maju. Bukan orangnya tambah maju untuk giat ibadah, tapi sopnya tambah maju. Makin akhir maka semakin beratlah cobaan Ramadan tersebut. Sekarang yang kita lihat banyakkan orang pergi ke mall atau pergi ke masjid. Untuk akhir-akhir bulan Ramadan, kita manusia secara dari hati nurani kita mengatakan secara jujur, di akhir-akhir bulan Ramadan maka yang paling banyak dipenuhi adalah mal daripada masjid. Kenapa? Tadi akhir bulan Ramadan cobaan makin besar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, Allah berfirman, walitukmilul iddata, sempurnakan, selesaikan bulan Ramadan tersebut. Kemudian setelah terbenamnya matahari akhir dari bulan Ramadan, ketika bulan tersebut tampak awal hilal daripada bulan Syawal, Allah kemudian mengatakan dalam firman-Nya, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka hendaklah kalian membaca takbir, tahmid, tahlil atas apa yang Allah telah beri petunjuk kepada kalian. Kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan mudah. Bukan hal yang mudah orang untuk mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa puasa dan qiyam. Berapa banyak umat Islam di bulan Ramadan tidak melaksanakan puasa? Berapa banyak umat Islam di bulan Ramadan tidak melaksanakan qiyam Ramadan? Mengapa hal tersebut terjadi? Hal tersebut terjadi karena tidak ada hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah dan taufik ini sangatlah mahal. Hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada hamba Allah Subhanahu wa taala adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyuruh mengatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka hendaklah kita ketika malam daripada 1 Syawal kita kemudian membacakan takbir, tahlil, tahmid yang diistilahkan oleh ulama fikih dengan apa? Takbir mursal. Takbir mursal dimulai dari terbenamnya matahari, kita kemudian membacakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dibaca, jangan berhenti. Karena ketika sudah ketentuannya pada malam itu kita membacakan takbir, maka paling afdal zikir yang kita ucapkan pada malam tersebut adalah takbir tadi.
Ya, ente boleh baca zikir yang lain, tapi utamakan zikir ini. Kenapa? Karena zikir ini hanya tertentu setahun sekali, hanya di malam pada bulan tanggal 1 Syawal, selesainya sebentar. Sampai ketika imam itu mulai melaksanakan sholat, maka selesailah takbir mursal tersebut. Berbeda dengan takbir muqayyad dan mursal di bulan Zulhijjah, tanggal 10 Zulhijjah kita melaksanakan takbir juga. Maka takbirnya ada takbir muqayyad yang diperpanjang sampai tanggal 13 Zulhijjah. Maka pada malam tanggal 1 Syawal tersebut kita memperbanyak pembacaan takbir, tahlil, wa tahmid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan firman-Nya, "Wa la'allakum tashkurun." Dan engkau akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang syukur. Ulama mengatakan syukur yang kita laksanakan pada Allah Subhanahu wa taala, yang kita tampakkan pada Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua syukur. Ada syukur yang wajib kita laksanakan pada waktu itu, dan ada syukur yang sunnah kita laksanakan. Apa syukur tersebut? Yang wajib kita laksanakan adalah syukur dengan membayar zakat. Kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap muslim yang dia mendapatkan bulan Ramadan dan bulan Syawal, maka bagi hamba tersebut wajiblah dia menampakkan syukurnya dengan membayar zakat fitrah. Dan haram bagi seorang muslim kemudian tidak melaksanakan zakat fitrah tersebut, ataupun dia melalaikan, mengundur-undur daripada zakat fitrah tersebut, haram. Maka hal menampakkan syukur dengan membayar fitrah adalah hukum yang wajib bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun syukur yang sunnah, kata ulama mengatakan, yaitu diantaranya kita disunnahkan memakai pakaian yang indah, pakaian yang baru, menampakkan daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ingat, kita jangan kemudian terlalu lebay, terlalu berpatokan. Ingat, Al-Imam Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, laisal id liman labisal jadid wa innamal id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah id orang yang kemudian dia pakai baju yang bagus, indah, bukan. Hakikatnya bukan seperti itu. Innamal id liman ta'atuhu tazid. Akan tetapi id adalah bagi orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ketaatannya bertambah. Ramadan, madrasah kita mengajarkan kita bagaimana sifat sabar. Maka ketika bulan Syawal, maka didikan Ramadan akan dilihat hasilnya di bulan Syawal. Kalau kita masih konsisten, istiqamah dalam kesabaran kita, istiqamah dalam qiyam kita, istiqamah dalam salat kita, istiqamah dalam ketaatan kita, maka kita termasuk orang yang berhasil dalam madrasah Ramadan. Akan tetapi, jikalau kita hamba Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ente rajin, istiqamah 1 bulan, tapi ketika masuk bulan Syawal mulai dah ibadah-ibadah ini kita lalaikan, maka hal tersebut bukanlah suatu yang bagus menurut Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Yang berikutnya, yang terakhir adalah makan yang bermacam-macam. Kita disunahkan untuk makan. Bahkan disebutkan sebelum salatul Id kita dianjurkan, disunahkan untuk makan, ya. Kalau ada kurma kita makan kurma, kalau ada air putih kita makan air putih. Bahkan ulama mengatakan, bahkan ketika engkau jalan ke masjid engkau lupa untuk makan, maka disunahkan engkau untuk makan sebelum melaksanakan salat, yang merupakan sunnah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberkahi dalam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita termasuk daripada ahli qiyam dan siam, dan mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya minta maaf. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Anda siaran menanti waktu berbuka puasa yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayawi Keramo Palembang, dan juga disiarkan langsung melalui RRI Palembang di seluruh programa Pro 1, Pro 2, Pro 4, dan RRI Digital. Juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube YMA TV. Dan baru saja kita dengarkan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Habib Muhammad Zaldi Barakbah
SHI yang telah mengambil tema Syukur atas Nikmat Ramadan. Baik, kita izin melanjutkan acara kita sore ini. Segera akan kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan langsung dibacakan oleh Qori Ustadz Ki Agus Farhan Ridwan yang akan mengambil surah Al-Baqarah ayat 233. Dan kami informasikan kembali untuk maghrib wilayah kota Palembang dan sekitarnya akan masuk pada pukul 18:11 waktu Indonesia Barat, yang menandakan waktu berbuka puasa telah tiba. Dan yang akan bertugas sebagai muazin sore ini yang kami hormati Ustadz Maher Syawali. Akhirnya saya pilih makomi beserta tim RRI Palembang dan seluruh pengurus Masjid Agung Palembang mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa dan selamat berbuka puasa pada saat yang telah ditentukan nanti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك
فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا لا إله إلا الله الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأتمها ما لم في السماوات والأرض جعلنا من عبادك الصالحين صلوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب
الشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد صراط الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية المباركة السلام الطيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم بحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله لا الحمد لله
الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة لله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار أجمعين. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.